Allah subhanahu wa ta'ala peki qanday niyet maqsadlarni qilib olsam, Xudo taolo niyet maqsadlarini yetkazsin. Xudo xolasa inshaalloh nima yazsin. Muradil Daniyarov çok hoş gelmişsizler. Biz birinciden sınıftan otağısından Umur'a da geldik biz bilmeyle cügün geldik. Bari buna sürekten görüyle cügün geldik. Özüm barıp görgenden iyi ana düşünüp kesinlikle. Umur'a var denerde. Muradil Daniyarov деген үкебиz күйөө болам, мен күйөө болам. Ата-энесин умра сапарына жиберип, тосуп алып, бүгүн мына чай берип, жакындарын, досторун, тууган уруктарын чогултуп атап атат. Tileklerini de verdim antı. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la şerike leke labbayk деп мына жерде отыргандардын бардыгы ошол зыярат кылып, ибадат кылып, пайгамбарыбызга салам салават айтып келишти. Насип этсин. Rahmat. Kabul olsun Murat'ı. Murat'ı. Azamatsın, Allah razı olsun. İbadat kılıp turgan, umrani do'stim hajat qilib turgan chaqlarga jo'natsak eng yaxshi tuganlar. Bu umra bu sayohat emas bu. Bu umra bu ibodat tuganlar. Menki hozir to'lqinlanib umra qilib kelgan shu Daniyar akamiz yegamiz Жібергені Құдай тағала нәсіп етсін, барып алғандарды. Сіздер дағы жақсы зиярат қылып келген, денсаулықты болыңыздар. Сіздер үшін барлық нәрсеге даярбыз. Біз эми эң болгон Куран менен башталган ар кандай иште береке бар деген. Андыктан бүгүнкү иш-чарабыздагы берекелүү болсун деп тиккен жакшы ниет менен, тилек менен Аллахтын сөзү болгон Куран менен баштоону туура көрүп отурабыз. Мына ушул инсандарга умра башчы болуп келген, элибизге дин жаатында талыкпай кызмат кылып келген жайнактамабыз, Куран окуп, дуа кылса, андан ары иш-чарабызды улантабыз. Жайнактамдар ыраазычылык сөзүн айтат. Ошону менен бүгүн тамада бизди сүйлөтпөй койду, белегибиз бар эле деп мага таарынбайсыздар туугандар. Андыктан Ömürdeki kıpkızıl gül